bathome nomnyaka ukubeka imali ukwenzela ukuthi nakufika lesi sikhathi sikakresmusi bayabelane. Begodu beba nethemba lokuthi ukresmusi lo uzokuba ngongcono ngehlangothini lezemali. Kodwa namabhudango abo achabalele kabuhlungu ngemva kokuthi betshelwe imali edlula ku100,000 rands ebayibuthelele umnyaka wonke. Amalunga westkofela la athi akupheleli lapho, bathathelwe namafoni abo kuye nezinye izinto ebebaziphethe kubalwa hlangana imadlana ebebaziphathele yona ngengikhwameni. Bathi umnqopho wokubeka imali le bekuwukuthi bakwazi ukuthengela abantwana izembatho zikaKrismus, bathenge nokudla, kanti abanye bathi bebahlele ukwakha ngayo amakhaya. Nna re bona se re tswela mogolo ka baka la rena ba bangwe le dinto re a rile ka baka la tšhelete re diana. Ke dutse kua ebile ke bala tšhelete mo pele ga ka. Ke nna ke no bona lebati le le tswalelega ebile ka mo pele ke re wa e ba tswalela mo go fisha so. Ke re ke no bona banana ba mo pele ga rena ba re shupile ka dithu. Amalunga westkofela la athi bewana amahlelo amanengi ngemali le, kanti basoli ngasuthi ubelele sobo buhlelwe ngaphakathi. Nna re khopela gore ba shale motho morago. Ba shala le nna ke lola ditšhuwana. Ya le re khopela gore a re bušetse tšhelete we. Re dire melato ya batho bana ba na le kubo tša Christmas, bana ba na go sa go ja. Amapolisa athi aphenya icala lobelelesi, kanti abawo wonke umuntu ongaba nelwazi mayelana nendaba le ukuthi avele ngaphambili. We haven't yet cracked the case itself, but we are optimistic that moving forward we will crack the case. But our biggest message to stokvel owners is to say please don't have large cash of money in your position. Rather let's go the route of EFT. Amalunga westkofela la athi abantu abanomusa namabhizinisi womphakathi ukuthi anikele ngemphuthelo zokudla. Amalunga westkofela la athi alahlekelwe ngikho konke bebathembele kikho, kanti bathi babawa amapolisi ukuthi ahabise aphenye isehlakalwesi.